music service. Aton mga first-timers, we are so glad that you are here with us. And aton mga kabugtuan, who nagkikita aton online. Bugto, thank you for joining us in worship tonight. Bugto, tonight as we gather on New Year's Eve, isa-celebrate naton ang kan Lord faithfulness. So, kaya bugto, magkabuhat kita. I-welcome natin ang kada usa. As we sing, We Are One. Ito, libutan natin in a place. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my life with you. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love with you. For we are one. We are one. We are one. For we are one. For we are one. For we are one. In the family of God. For we are one. 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 In the family of God. Again, Bugto, I'm glad you are here. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love with you. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love with you. For we are one. We are one. For we are one. We are one. For we are one. In the family of God. For we are one. We are one. For we are one. We are one. For we are one. In the family of God. Bugto. It is so amazing that you're here. Nga, nasa-celebrate natin ang faithfulness ang Ginoo aton mga kinabuhi. How He has carried us through every challenge of the year. Bugto, God is already ready to lead us into the year ahead. Amen? Bugto, sasalubungon kita. Han Ginoo, han may nakapayapaan aton mga kasing-kasing. That is why, Bugto, no matter how this year went, whether it brought you joy, struggles, or uncertainty, God's mercy meets us right where we are. Hallelujah, Jesus! And we want to thank you, Lord. Bugto, that is why magdadayo kita yan nahabuhi nga Ginoo. And as the psalmist remind us, let us all declare what is written in Psalm 136 verse 1. Bugto, sabay-sabay kita nga magbabasa. Give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love endures forever. Give thanks to the God of gods. His faithful love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His faithful love endures forever. Give thanks to Him who alone does mighty miracles. His faithful love endures forever. Give thanks to Him who made the heavens so skillfully. His faithful love endures forever. Give thanks to Him who placed the earth among the waters. His faithful love endures forever. And give thanks to Him who made the heavenly lights. His faithful love endures forever. The sun to rule the day. His faithful love endures forever. And the moon and stars to rule the night. His faithful love endures forever. Hallelujah! Come on, church! Let us have a thankful hearts to God. Hallelujah! And together, let us sing new every morning. Hallelujah, Jesus!
day. Come on, church. New every morning, new every morning. Your mercies I new every day. Come on, church, let's declare. New every morning, new every morning. Your mercies I new every day. You every morning, new every morning, new every morning. Your mercies I new every day. This is the day, this is the day you have made. I rejoice and praise you for new favor, new power. We move from strength to strength. Oh, oh, you are faithful, you are able. Your mercies are new every day, new every day. Oh, 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 go church. New every morning, new every morning. Your mercies I new every day, new every morning. Oh Lord, new every morning, new every morning. Your mercies I new every day. This is the day you have made. This is the day you have made. I'll rejoice and praise you for new favor, new power. We move from strength to strength. This is where you are faithful, you are able. Your mercies are new every day. Come on, church, let this way. Your favor, new favor, new power. We move from strength to strength. Oh, oh, oh. You are faithful, you are able. Your mercies are new every day, new every day. Thank you, Lord. And I'm forgetting what lies behind me, and I am chasing after you. Yes, I am chasing after you. Lord, I am pressing to a higher calling, and you are making all things new. Yes, you are making all things new. I am forgetting what lies behind me, and I am chasing after you. Yes, I am chasing after you. Lord, I am pressing to
shown us who you truly are through every storm, through every battle and circumstance. You have shown us what you are capable to do, and we trust the works of your hands. Oh God, because you have seen how you are faithful to us in our lives every single day, we have kept trusting you. You have increased our faith by allowing our eyes to see your miracles, your provision, your rescue and deliverance. Hallelujah. The glory is yours, God. The glory is yours. There is no one like you. Keep worshiping the Lord. Say words that would describe of what He has done, of His wonderful deeds, of the miracles that He had performed. Oh, the glory is yours, God. We worship the God who can do the impossible things possible. We worship the God who knows how to provide to His children. The God who never abandons us, who never forgets us. Hallelujah. When did I start to forget all of the great things you did? When did I throw away faith for the impossible? How did I start to believe you were insufficient for me? Why do I talk myself out of seeing miracles? You are more than able. You are more than able. That is who you are. You are more than able.
the wave and the through. He's gonna move. Oh, he's gonna move. Can you imagine? We're in the flame in the room. What the Lord can do. Let's be the What the Lord can do. And it's gonna happen. Just in the wave and the through. He's gonna move. He's gonna move. Anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Anything, Anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? our God can still do it. You will do it again, Jesus. Gonna finish what you've started, Lord. 'Cause you are more than able. Yes, Jesus. You are more than able. Yes, you can. You are more than able. With faith to sing this. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? I've come a long way. Seen of your work. There's so much goodness and grace, much more than I deserve. 'Cause you know it, and I can stay where I'm at. We've come this far by faith, and I just can't turn back. 'Cause he's not done with me yet. He's not done with me yet. There's so much more to the story. Oh! You're not done with me yet. You're not done with me yet. Oh, you're not done with me yet. 'Cause there's so much more to the story. You're not done with me yet. You're not done with me. You're not done with me yet. There's so much more to the story. You're not done with me yet. Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do? Who am I to deny what the Lord can do?
so much able. Nothing is impossible, Jesus. Wanna lay it down. I wanna surrender myself to you, Lord. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Where I lay it down, every burden, every cloud. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, Jesus, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want.
on high. Come on, church. Let us glorify our living God. Yours is the glory. Oh God. To you alone all the glory. Oh Jesus. Amen. Thank you, Lord. We praise you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, God. We honor your presence tonight, Jesus Christ. We welcome you in this place. We pray, oh God, that you will make your dwelling in our hearts tonight, Jesus. Our hearts, God, are full of gratefulness, Father. Thank you for being so faithful to us, Lord God, for the whole year of 2025, God. Thank you for everything that you have done. Thank you, Lord, that tonight, waray kami ibang ay himuon, Panginoon, kundi an ighatag haimo, an himaya nga karapat dapat para haimo, Diyos. Salamat nga, you will continue, Lord God, to move in our hearts, Jesus. Thank you that tonight, Lord God, you will teach us how to surrender. You will teach us, Lord God, how to listen to your instruction, Panginoon. Thank you that tonight, Lord God, you will teach us, Lord God, to let go because you want us, God, to have an elevated life in 2026, Panginoon. Lord God, make our hearts ready. Diri naman karuyag, Lord God, nga matapos ini nga service, nga waray may mangyayari haamon, Panginoon. We want, Lord God, to experience your power and your presence tonight, Panginoon. Lord, we declare in Jesus' name, God, that there will be deliverance, there will be restoration, God. There will be, Lord God, forgiveness, God. There will be, Lord God, clean heart, Panginoon. Han kada usa nga adiya na, Lord God. Thank you, Lord God, because you have prepared something for us, Lord God, to be guided, Lord God, in the year that is coming, Panginoon. Lord, salamat kay diri mo kami ginbabayaan nga clueless. Diri mo kami ginbabayaan, Panginoon, nga nagwa-wonder kung mag-aano kami, Panginoon. Tonight, we thank you because you will instruct us, Lord God. You will teach us, God. You will change us, God. And you will level up our faith tonight, Panginoon. Thank you so much, Lord God. We submit everything to you, Lord God. Everything is for your glory alone. We give you praise in Jesus' name. Amen. Sige, mga bagto. Pagkalingkodan na kita. Ayan, sige, find your comfortable seat. Kung haing ka, mas magiging panatag. Dito ikaw lingkod. Ayan, so damo natin mga vacant chairs pa. Praise God, kay aadi ka mo yan ng mga kabugtuan. Ano? So before we begin, ano, allow me to share with you, Laanay, about paano ako gin-convict ni Lord nga mag-preach yan na. Ayan, so it's an honor, it's a privilege nga adi ako yan na iyo atubangan. Nga grabe an ginhatag ni Lord ba nga opportunity nga mag-speak up. Ano, before matapos any year 2025. So with that, Happy New Year mga kabugtuan nga yan. Happy New Year for those who are watching us live. Ano, natin mga kabugtuan, comment naman kayo dyan ng Happy New Year. Ayan. So, i-share ko lang niya iyo kasi I am a kind of person nga may dako mga tendencies to doubt han mga vision na ginahatag ni Lord, to doubt han mga conviction na ginahatagan. May dako iton mga tendencies, ano? May dako tendencies mag-isip nga, bangin akon lain na imagination, bakin akon lain ni feelings, which is deceptive man natin feeling, ano? Han Monday, nakarigo ako. Tigdala iton may sumulod nga verse sa akon.
nagkikinarigo. Di ba ha? Si R nagpre-prenay kahiton. Di nga ni nagwi-worship. As ito pinaka-holy nga place sa balay. Si R. Ayan, so, tigda lang may sumulod nga verse. Tapos, bagat may nagsakitan akon heart. Charot, nagsakit iya, bagat may nasa rin nga, pre-preach mo ini. Bagat sa ganito. Bagat, tapos nagsasakit talaga iya. Ito nga ni nga, masuot. Bagat sa ganito, masuot ang pakiramdam. Tapos bagat may nagyayakan ako, mag-pre-preach ka. Pero, wari pa nagyakan ako niya, mag-pre-preach ako. Hanmande ito, ano. Tapos, takay kay asya nga nito, may dako mga tendencies to doubt. Ito nga mga conviction, at pag-move ang Holy Spirit, ano, di nga nihan mga vision. Nagyakan ako ito kan Ricky. Para mayakan ko ha iya, para maaramiyahan ako. Bagat, asya ito, bagat maaramiyahan ako na feel. Nasi ako, ako yakan la iya, nasa rin ako iya. Di sa tingin mo, magpre-preach ako. Nasi nga, kaya ano ka napakianas ako. Waray lang, may da kasi ako na-feel yan nga na-feel ko na inihan una. So, kung nare-remember niyo, ano, ang last preaching ko, ang last nga nag-preach ako, asya ito na nahinabuha akon. Gabi adto, nagdi-devotion ako. May nagyayakan na ako nga mag-preach ako. Pero, wari ako idea kung saan, kung ano. Basta sugad lah iton. An akon ginbibinasa ito nga verse, bagat ansya gaya patog ko config akon. Tapos tigda na la iton pagkabuwas. Tigda na talaga. Nag-chat iton ni Ate Silina akon. Tapos, asya ito na naknaabat. Hanman, di bagat familiar ini nga feeling, maaram ako hini. Tapos ginsumat ko kan Ricky. So, waray la ito na, waray la. Nag-Christmas party kami han gabi, han mga primary. Tapos pagka buwas, kakulop na, mga udto na. Mga udto na. Nag-chat ni Jeff akon kung akon magpre-preach. Tapos ako, pang diri ako maaram. So, diri ako maaram. Mari man nag-chat ate. Pero nasing na ko kan Ricky. Nare-remember mo nakyakan kakulop. Nasing nga, about magpre-preach. Tapos mga nurunian la, mga oto, nag-confirm ni Ate Celine. Nga ginpapa-prepare ako niyan sermon. So pagyakan na to niya, grabe na ako naabat nga. Overwhelmed ako ora-ora. Tapos di rin ako masaring nga no. Maski short period na lang preparation. Kay feeling ko, ginunahan na ako ni Lord. So mano pa ba ako? Di ba bagat, Lord, ginunahan na ako niya before pa ito nga day. So bagat confirmation na lang ungod and conviction nga ginhataga iman Holy Spirit. So, asya praise God kay ginsumat ko kan Ricky. Bagat, na-affirm ko na yan nga, ang Holy Spirit talaga, nag-move talaga hiya. May da talaga ginahata ka ato ng mga conviction na, praise God, I believe nga ini nga message, gin-prepare ini ni Lord para haaton nga tanan. Ayan. Kay grabe liwat ini ang impact haakon. So tonight, to start, New Year yan na. New Year, December 31, dapat nag-prepare ka mo yan na iyo handa. Kay matapo ka mo niyan nga mga alas 12. Pero aadi ka mo yan na. Ayan, praise God, kay kamong aadi yan na, igle-level up ka mo ni Lord. Ayan, igle-level. Thank you. Okay, sige. Ayan, so kapag New Year, usual na ginihimo is mag-isip. Mag-isip ko, magiging ano daw la ako 2026. Di ba? So, nag-prepare ka nahin mga tinatawag nga resolutions. Ambot, basta damo ito nit nag-prepare yan na nga, ginre-ready ni rahat 2026 kay sa mauhano, diri kita natugot nga waray change nga mangyayari kapag bago nga tuig. Gindi-desire naton tanan nga magkamay-ada change. Kaya naman every New Year, we make resolutions. Sa meron nga resolutions, plans, goals, and promises to improve ourselves. Asya tat ginihimot. Tama. Ayan. Pero, ansya ito tonight, kikitaon naton kung ano ito nga mga usual nga resolutions na ginihimo hitawo. Mas kikita ginihimo naton ini First picture. Adi na. Ayan. Adi man, mga nakitan ko lang na yung Facebook Ano na nga na nasa ring, tatapusin ko lang ang mga handaan. Magpapasexy na ako. Wow! Ang mga may na goal mag-diet. Nasa ring, makuri talaga yun na mag-diet. Tatapusin ta na lang nga December. Tatapusin ta na lang New Year. So maaram ako nga may dadida mga nagplanong mag-diet after hit New Year. Ayan, may naman nasa ring, New Year's resolution, huwag nang maging marupok.
May na din ako. Sana kayanin ko hanggang January 2. May nasing, di rin na talaga, bahala na lang, no? Takay kayo nag-chat, Happy New Year. Hala, ito na, ano ba yun? Nag-chat man, ma-reply ba ako? Ayan. So, ayan, may mga nagplaplano ito nga, di rin na talaga. Tapos, adi may mga nayakan, ang mga nagbakasyon yan na, ang mga ato yan na, mga baryo-baryo, ano, mga nanguli. May nayakan. Pagbalik ko sa January, hindi na ako tawa ng tawa at di na makikipag-chismisan. Sana wala naman hain ka. Ayan. May na naman, Adi. Ayan, mga ginlilista talaga nga mga New Year's resolution, ano, mag-ibanhin timbang, mag-exercise. Sa 2026, plano ni Ricky mag-exercise na. Ayan. Drink more water ko, no? Ang mga nagsisigarilyo, quit smoking, earlier to bed, di ba? Makaturog na ako temprano, di rin ako mag-i-scroll. Tapos, ano pa? Di rin na mag-iinutang, di ba? Magtitipid, magsisave. Damo lang ito ng mga New Year's resolution na gusto natin. Tapos, adian mga usual nga resolution han mga Kristiyano naman. Ano? Han mga Kristiyano, na ano tira New Year's resolution? Una, study my Bible and do what it says. Wow! Nasing, 2026, kailangan matapos ko ang Bible from Genesis to Revelation. May ba ito nag-faith goals? May da... Ay, wala, di na ba ito? Bagat waray pa magplano. Okay, sige. May dito mga faith goals, ano? And may da nasaring, live my life for God. If I'm the only one, I will do it alone. And that's all. Bagat, bahala na lang, bumaya ang tanan, magpapadayon ako kan Lord. Bahala na lang, mawara ha akong tanan. May mga nag-goal ito ni Dahano. And may da mga nayakan. God first in everything, daily quiet time, say, daily Bible reading, pray throughout the day, journal, mag-journal na ako, permi, my neighbor. Ano, sa dito mga faith goals natin. First page, journal, natin mga kabugtuan, ano, yung mga kasal group kita niyo. It on first page journal, faith goals. Ngayon, asya mga nakasurat, ano. Nun. Kaya ano daw lahat natin iniginihim mo, ano? Because somehow, a new year, naghahatag aton in hope to have a fresh start. Bagat, new beginning. Bagat, sugad lang ito, ano? Ngayon, ito nga new beginning, nga ginahatag aton ni Lord, diri naton hiya, karuyag sayangon. Bagat, karuyag talaga naton nga, may da matanggal, ngahin may da igbutang nga bag-o nga mas maupay. Asya ba ito tiyo na-feel na? Ano, excited na ba ka mo mag-alas 12? Ayan. So, bagat, gusto ito, no, bagat, we don't wanna waste hininga opportunity to start anew. Ano? So, asya ito, nagsiset kitahin mga faith goals, nagsiset kitahin mga resolution, ano? Ngayon, mga bugto, we are blessed because aadi ka tonight. Maaram ba ka mo nga, gintatawag kita ni Lord this year to go beyond resolutions. Anan karayag ni Lord yan na? To step into a higher calling that lasts. Karuyag ni Lord, nga pag-step natin ha 2026, ano, pag-welcome natin niyan ha 2026, God is calling us to rise above the ordinary. Ang karuyag ni Lord, magkamay-ada kita, elevated life in 2026. Ngan, I believe, nga tanan, nga tao, karuyag iton. Iton nga, change, elevated naman, ano. Ngayon, karuyag ni Lord nga embrace naton and aton higher purpose. But the question is, how? Paano daw la Lord? Kay, resolutions kasi, some kind of temporary fix. Bagat temporary, ginfi-fix niya, pero di real. Ayan. So, pag nagsiset kitahin faith goals, pag nagsiset kitahin resolutions, ginpi-fix niya for a short period of time la. Tapos diri nato namamalayan hano, pag enter han February, nabalik na naman kitahan aton old ways.
parang diri naton nakakayanan. Kaya tonight, I believe, nga an siya ini, and gini-instruct ka aton ni Lord to know what to do in 2026. With our theme tonight entitled, Beyond Resolutions, a Call to Step Up. Ngayon, praise God, kaya An aton passage tonight is in the book of Proverbs. Grabe. Dinhi ako ginlead ni Lord nga passage. Basahon natin, if you have your Bible with you, let's read Proverbs chapter 22 verses 2 to 6. An akong version is, nga ginggamis is NLT. Ayan, let's start. Verse 2 to 3. The rich and poor have this in common. The Lord made them both. A prudent person foresees danger and takes precautions. The simpleton goes blindly on and suffers the consequences. Verse 4 to 5, true humility and fear of the Lord lead to riches, honor, and long life. Corrupt people walk a thorny, treacherous road. Whoever values life will avoid it. Verse 6, direct your children onto the right path, and when they are older, they will not leave it. Ayan, tikangan natin, Ano ba ang karuyag ni Lord ipasabot ha aton, pinaagi hini nga passage, Ano ba ang aton mga dapat himuon para ma-acquire naton iton nga elevated life nga karuyag ni Lord para ha aton ha 2026. May dakita didi 5 nga instruction na ginhatag ha aton ni Lord. Una, first is to step up in humility before God. Ha 2026, we are called to step up in humility before God. Anon ibig sabihin hini ate? Anon ibig sabihin ini? Nga step up in humility. Kitawan naton kung ano ang nakabutang ha aton verse. Nayakan nga di, verse 2. The rich and poor have this in common. The Lord made them both. Ibig sabihin, kung mayaman ka, pobrehiya, parehas la ka mo, ginhimo, han Ginoo. Kaya ano manini naglilid ha humility? This is about knowing, This is about recognizing God. Nayakan ni Lord, recognize me as your source and foundation. Kung mayaman ka man, ang source hantanan nga may daka is si God. Ngan kung pobre ka man, ang source hantanan nga may daka is He God. Kapag diri mo ito na-acknowledge, ibig sabihin, you have this kind of pride. Ngayon, there are tendencies, nga salaon mo, Lord, han situation nga may daka. Kaya nga ni, na paragbati kita hini, may mga tao nga nasa ring. Nayayakan mo la iton kay may kwarta ka. Nayayakan mo la iton kay diri ka adit akon situation. May mga nasa ring, nakakapagpadayon hira ha ministry, nakakapagpadayon hira church, kay diri man hira adit akon kamutangan. Ako kailangan ko kumayod, kailangan ko magtrabaho, kay diri nga ni ako mamilingin trabaho, it akon pamilya kairo. So you see, nayayakan tayo, we make excuses. Sometimes we blame God for the situation that we have because we have this kind of pride. The fact na diri naton na re-recognize that God is the source of everything, nakukurian kita pagkling nga dakan Lord. Nakukurian kita pagpadayon han aton ministry. Nakukurian kita pagpadayon pangalagad ha Ginoo because ginre-reason out naton nga hira kaya kay mas maupay it ira situation kaysa akon. So you see, stepping up begins in humility. Karuyag nimo mag-step up, karuyag nimo mag-elevate, nagtitikang hiya hapag humble down. Grabe Grabe, karuyag mo nga ni ma-elevate, magtitikang ka happy na kaubos. You need to put your heart in the lowest place muna. Recognize that God is your source of everything. Para mas maintindihan natin, let's have an illustration. Let's take these stairs.
Kapag karuyag mo sumag ka, hayit hagdan. Hain ka man magtitikang. Sige daw, tika nga daw igbaw. Say, lastik man ka daw adto. Ginlaktawan mo ang tanan nga steps, ano? So you see, kung haigbaw ka magtitikang, ibig sabihin, diri ka pasag ka. Do you get it? Ibig sabihin, palusad ka. Pero kung tipasag ka, magtitikang ka, have first step. So to begin our 2026, ano? Let's start. Let's begin. Kung hain dapat kita magtitikang. Let's begin with having a heart that is humble before God. Humility. Acknowledging that God is our source. Kung ano man ang may dakayana, kung ano man ang na-experience natin habugos nga 2025, it's all because of God. Ngan kung ano man it aton marireceive ha 2026, it's all because of God. Hano. So to start our new year, hano, let us all surrender our pride and surrender our self-reliance. Kung habaga, tama na kita hiton nga paghinimuhin mga excuses. Tama na kita hiton nga pag dinefend hit imo self. Dire ako sugad hiton, dire ako sugad hini. Hano, tama na kita hiton nga pag ginakan nga kinahanglan ko maninkamot kay para hit akon pamilya. Kailangan tito buhaton. Hano. Pero let's not make it as an excuse nga diri ka magpadayon. Diri pwede nga masan ka. Waray mapakaon na akong pamilya. It's good that we are doing our best, hano, to sustain the needs of our family. But let's not forget what matters most. God is your source. He, Lord, ang nagahatag ha imo trabaho. He, Lord, ang na-provide han panginahanglanon han imo family every single day. Ngayon, tama na ito nga pride nga ikaw dapat. Ano? Ako dapat. Dapat, He, Lord, it akon uunahon, kay hiya it akon source. Let's be humble enough, ano, to acknowledge nga diri mo kaya. Ano? First instruction, let us step up in humility before God. Nga, Lord, tonight, lay down ko ini nga akon self-reliance. Ini nga akon pride, ano. Ngayon, ano nato ni himoon? Let's realize, ano, that true greatness is not wealth, not position, or popularity. It is dependence on God. If we want to be great, we need to depend in God. Ano? Or on God. Now, ano man ang aton first step kapag sumagkakahagdan to elevate, ano? First step is Jesus first. And palakpakin mo kalugaringon tonight. Pati yung sapit, ano? Kay tama an imo ginhimo yan ang New Year. Kumadi ka ha church para mamati han word na gin-prepare ni Lord para ha aton. Ano? Tama nga ginuna ta He Jesus. Ayan. Jesus first. Asya init aton prayer tonight. Ano? Lord, I step up by placing you first this year. Praise God, ano? Kaya adi ka tonight, bugto. Ayan. Next na kita. Ano? Next na. Ayan. Una, step up in humility before God. Next naman, ano, step up in wisdom and discernment. Naanan aton verse 3. Naya ka niya di, a prudent person foresees danger and takes precautions. The simpleton goes blindly on and suffers the consequences. Grabe niya nga verse. Ayan. So, step up in wisdom and discernment. Mga bugto, maaram ba kamo, ano, nga ang resolutions without wisdom are temporary. Maski mo pa iton mapuno yan na it imo journal pag sinurat kung ano it imo mga faith goals sa 2026. Kung waray iton nga da wisdom, those are temporary. Ibig sabihin, mahihimo mo hiya for a month, for a week, tapos the rest of the month, hini nga maabot nga year, hano, wari na naman, mabalik ka na naman, mapafind mo na naman na nimo self, living a life in the same situation or same scenario, hano. So, ano man ang kailangan naton himuon para masiring naton, hano, nga na step up kita ha wisdom and discernment. Una, let's declare, hano, nga we need to be wise on our choices and plan for what matters most. So, asya ito ginasuggest nga ni, hano nga,
nga mas maupay specific an imo faith goals. And may hihimon, and klaro nga instruction kung mag-aano ka talaga. Ayan. Nagpapakana na ilagyap. Ayan. So, kitawan natin verse na ano kanina, nayakan, a prudent person foresees danger and takes precaution. Okay. Pag sumiri nga ni kita nga prudent, ibig sabihin, if you are a prudent person, you act with careful, good judgment. You have common sense. You are thinking before acting. You are making wise choices for the future, and you are not impulsive or careless. Ibig sabihin, pag prudent ka, ginkikita mo anay ano ang mga possible nga danger hini nga akon gintatahak. Okay. Yan. Asya ito ng pagiging prudent. Kapag igle-level up ka ni Lord, kapag nabaton ka or na-respond ka higher calling, nagre-require hiya discernment, foresight, and intentional action. Ayan. Kinahanglan po discernment kapag ginli-level up ka ni Lord. Ayan. So, pag sumiring naman kita, maaram na kitahan meaning prudent. Now, let's take the meaning kung ano ang tinatawag nga simpleton. Kaya nasa rin nga the simpleton goes blindly on and suffers the consequences. Pag sumiring naman nga simpleton, these are people who lacks intelligence, waray common sense or good judgment, foolish, naive, or easily tricked. They are seen as silly and without sharp reasoning. So, sumiring ka nga nga simpleton. May mga ginihimo ka imo life. Nga padalos-dalos ka la. Ginihimo nimo kay feeling nimo okay man la. Okay? Or kaya ginihimo nimo because temporarily napapasaya ka hito nga bagay. Or ginsasatisfy ka hito nga bagay temporarily. So, ibig sabihin when you are simpleton, nayakanhan aton verse, you go blindly on and suffers the consequences. Baka kat naglilinakat, hintulay, diri ka maaram, ang katapusan, mauhulog ka na. Or naglilinakat, tipakad to, habangin. Bagat, there are consequences. Sometimes, ang tinatawag nga simpleton, kuan hiya, maaram naman hiya nga diri ini okay nga akon ginihini mo. Nga may any consequences at the end. Pero, na-go through ka lagi hapon. Ginihimo mo lagi hapon. Okay. Kaya nga ni, waray ka good judgment. Bagat, nearsighted ka la. Kung ano lang ada la. Bagat, sige la. Bahala na la kung ano't sunod. Bagat, so ganito, Ayan, ginko-call kita, this 2026, not to become a simpleton, but to become prudent. Ibig sabihin, be wise. Ibig sabihin, dapat may ka mag-upay nga plano. Dapat nagsiset ka ano talaga ang nagmamatter ngahin at the same time cautious ka. Ibig sabihin, naghihirot ka kay may possibilities nga mag-suffer ka han consequences. Okay, ano ba ini aton pwede nga illustration? Okay. Ang aton illustration bagabagay ni traveler. Ate Silin parag travel Kapag magtra-travel ka, may plano ka mag-travel, diri ka nalakat ladayon. Kasi ang ate ka to ka Cebu, tas diri ka maaram kung hain ng Cebu. Kung ano ang mga dapat mo himuon para may nga to Cebu, malakat ka la. Bangin diri ka yung nga to Cebu, bayin ibang lugaran mo katuan. So when you are a traveler, ginaadman mo anay kung paano masakay, peraan pasahi, peraan magagasto, haing ka masaka, ano ang imo mga kakadtuan. Di ba? Kung karig mo lang magbakasyon, diri ka nalargala, diretso iyo balay. Masinga, may daman ako dito 10K, pwede ka dahil ako lumaka. So diri sugad, you plan out. Ginkikita mo, ano it mga risk? Ano it danger nga mga possible? Ano it mga pwede ni mo ma-experience liwat. Nag-i-expect ka liwat ito mga possible nga mga frustrations and disappointments. Pag ato ka na, possible nga sod hini, waray hini. So at the same time, nag-prepare ka kung ano ba imo dadadun. Tama ba? Tama, So ibig sabihin,
ginplaplanuhan mo. You are prudent, ano? So, this is very important kay ano. Hikita as leaders, especially didi ha church, damo na an parents, ano. Dapat hikita an mga leaders, ngahin parents, nga prudent. Ibig sabihin, we know what we are doing. We have common sense. Ano? Diri kita mga naive. Diri liwat kita mga waray la direction. Diri kita blind. Why? Because as a leader, as a parent, may da kita ginaalagaan. May da nagkikita haaton. We should know what we are doing. And that is why, ano, in 2026, we are called to be prudent. We are called to step up in wisdom and discernment. Tama na kita hiton, ano nga, sabay la sa agos. Kung ano laan aada, ansya na la. Ano? As parents, maaram baka mo, it is really important nga may da ka careful judgment. Kaya ano, kailangan mo isipon, ano ba talaga it makakaupay para at akon anak? Nga hindi rin sa tingin mo nga okay, nga pwede na talaga hiya. Kasi simple la iton nga imo mga ginihimo, dako na it magiging impact haiya. Ayan. So kailangan lang liwat may nakita common sense as parent, as cell group leader. Kapag wari ka common sense, diri ka maaram kung mag-aano kayo mo cell group. For example, kapag magsi-cell group ka, common sense, di ba? Nga, ikaw an mag-update, ikaw an magdi-decide han venue, di ba? Alang naman, masaring panimo cell group mo. Ati diin kita, ati sugadini, di ba? Bagat waray clear nga ano, nga instruction. Di nga ni, ikaw nalat nasaring, ikaw mo naman yan na. Ikaw mo naman yan na pag-decide. Ano? Okay, ito nga na-ask kita suggestion. But, you know, pag sumiring nga common sense, di rin na kailangan igya ka na imo, maaram ka na. That is discernment. Sometimes, ano, ang mga leaders natin, magkusog ito ni tira mga discernment. So, we think before acting. Di rin kita malaksi magreklamo, di rin kita malaksi liwat maghimohin plano or mag-decide, mag-agree. Ayan, that is being prudent. Ano? So, this 2026, ano, this year, we are called for a higher calling, but it requires discernment, foresight, and intentional action. Ibig sabihin, ano, let us seek God's guidance before making decisions. So, step 2, kanina, first one, ano, step 1, Jesus first. Ibig sabihin, seek God. Seek God's presence. Next thing to do is to seek for God's guidance. Mga bugto, hano, as we start the new year, hano, ayaw kita pagtugot nga, masaring ka na lang Lord, ikaw na itbahala ha akon ha 2026. Clueless ka. Diri ka maaram kung paano magtitikang. Ayaw tugot, ayaw bayai, it presence ni Lord nga diri mo nare-receive an iya leading. Ano ba talaga, Lord, it imo gusto ha akon mahinabo? Ano ba talaga, Lord, ang mga kailangan nga tanggalon ha akon? Or ano ba talaga, Lord, ang gusto nimo nga i-prioritize ko? Mga bugtohan, no? Haaton season yan na, mayang people man iton or an aton mga young professionals. Aadi na kita, hapointan aton life, nga seryoso na ora-ora decisions. Ha mga students, ha mga graduating students, han mga ma-college, han mga ma-graduate college, han mga namimiling trabaho, or han mga nagtatrabaho nga karuyag na mag-resign, karuyag na magbiling ibang nga trabaho, ano. Asya na ini ang time nga bagat kakukuri mag-decide. As in, seryoso. Kaya ano, kung ano it imo pipilion, dako iton, it magiging impact. Diri laha imo, kundi ha mga tao nga nakapaligid ha imo. That is why, ano, it is really necessary nga naas ka hin guidance. Nga tikang kan Lord. Kaya nga ni ano, naya ka na ko, do not decide unless may word ka.
Kaya ano, ako mga cell group, kapag may mga nagsisinarit, kasi nga, ate, mamimiling na ako trabaho, makato ako hasugadini, may da kasi nga to gina-offer ha ako na word, ano bit maupay? It akon pakiana, gimbabalik ko ha iya. Hano, kay diri ako't magdi-decide. Akon pakiana always. Ano ang word ha imo ni Lord? Nag-seek ka na ba hin guidance? Nag-take time ka na ba hini? Kasi ang mga decision nga mga dagko, mga bugto, diri ito niya, pinag-iisipan mula, tas nagdi-decide na. Hano, diri ya sugad. Ginso-surrender iton kan Lord. Kaya this 2026, ano ba iton nga mga decision nga dagko nga imo hihimuon, hano, nga ginpapadesisyonan ha imo ni Lord. Ito nga kasi nga, sige, pag-isipi. Di ba? Gintatagan ka kasi ito ni Lord in free will. Kunhain. Kaya karuyag ni Lord nga mag-decide ka pero mag-seek ka han iya leading. Kay diri karuyag ni Lord, igpirit ha imo an iya will. So gadhiton, He Lord mag-love. Hindi siya namimilit. Pero handa siyang magbigay ng instruction. If you are willing to seek. Step 1, Jesus first. Step 2, seek guidance. Ayaw tugot nga matatapos ini nga tuig, niyan pag alas 12, nga nagkikinaon kala, nagpipinabuto ka lahin kwites, nga diri ka pa maaram kung mag-aano ka, 2026. Seek God's guidance. Kay may mga butang nga karuyag ni Lord, igpan let go mo na. Tapuson mo na. May mga butang liwat nga karuyag ni Lord, tikangan mo na pero nagda-doubt ka pa. Kaya, yan na, luhod good. Yakan good kan Lord. Diri ako matugot, Lord. Bahala ka na la. Diri ako maiwas nga di hanggat diri ka nag-speak ka akon. Affirm your word to me. So, ganito na, Ay, ako, sanay na ako ito nga naglulupa-lupa nga kan Lord. Lord, bahala ka. Kaya grabe, diri ko karuyag magsayang. Di ba? Kapag naghihimo ka kasing choices, may ginlilet go ka. At the same time, may ginpipili ka. What if malin imo napili? Sayang. Di ba? So, dapat sugad kita ito prudent kita. Nadiri kita nga may nasasayang. Nadiri kita nga nami-miss out naton an mag-upay. Only because sa tingin naton mas maupay adi pero ikakapahamak naton. Ayan. So, importante ngayon ang pagsikan wisdom nga dakan Lord. So, parents and leaders, let us model prudence for the next generation. Dapat makikitanan imo anak, makikitanan imo cell group member, makakayakan hira, nga it akon inay, it akon mama, it akon mami, wise person. It akon parents, it akon papa, it akon kuya leader. He is a wise person and I want to be like him. Dapat sugad dito nan aton ginmo model. Diri hikita ang nagpapakita ha next generation nga mga padalos-dalos la kita. Nga mga impulsive kita hit aton mga decision. Ayan. So next is we need to step up in fear of the Lord. Na ano ba naton verse 4? True humility and fear of the Lord lead to riches, honor, and long life. Mga bugto, pag sumiring ba kita, fear of the Lord, ano ba ibig sabihin? Ayan. Ibig sabihin, let's take this sentence. Prioritize me above all and live for my glory. Okay. Paano dinanayakan nga may fear of the Lord ka? Okay, let's have an illustration. So, gadhine. Kapag sumiring ka nga fear of the Lord, diri ito ibig sabihin that you are afraid of God. Diri ka nahadlok ka Ginoo. An kahadlok nga na diri ka na pagdaop, diri ka na napakita ha church, diri ka na na-attend mo cell group kay nahadlok ka kan Lord kay nagpinasaway ka. Diri yan sugad. Diri yan sugad nga kahadlok. This is a kind of fear nga may daka towards your papa. Haimo tatay. Haimo tatay. Okay. Haimo tatay, sugad ka hini. Nahadlok ka nga maghimo ka hinmali
kay madidisappoint hiya. Nahadlok ka nga magpinasaway ka, nga mag-fail ka haimo life kay diri hiya magiging proud haimo. Di ba? Tapos possible yaknan kaniya. Di ba? Ang pinakamasakit ora-ora nga igyakan haimo. Di ba nga, permi ka nala sugadini, puros ka nala sakit ha ulo. Permi nala problema at imo ginihinatag. Di ba? Nadiri kita ito makareceive. Pero despite ito nga naabat natin nga fear, may da kita some kind of feelings, nga, love naton hiya ora-ora to the point nga nadiri ka makabati hinsugad ito nga word ha iya. Kaya maski pa man, mag-fail ka, tapos ma-disappoint hiya, tapos mayaknan kahin malain, ma-hurt ka la, pero naglolong ka lagi hapon, nga mapasaya hiya. Naglolong ka lagi hapon, nga maging proud hiya. Ibig sabihin, may da ka fear haimo tatay, pero that kind of fear, nagliled haimo to give your best para maging proud hiya. Nagigets na niyo? Ibig sabihin to fear the Lord is to prioritize God above all and for His glory. Ibig sabihin, naghihimo ka hinmaupay because you want to make God smile. Nahadlok ka nga diri ma-please He Lord haimo. So meaning, to fear the Lord does not mean to be afraid of God. It means to fear a life without Him. Nagigets na niyo? Nahadlok ka kan God. Diri ka nahadlok kan God, kundi nahadlok ka nga waray hiya haimo kinabuhi. That is to fear the Lord. Nahadlok ka, himuon ang mga bagay nga makakapagpahirayo haimo ha Ginoo. This kind of fear is driven by love. Sugad mo hiton ka love He Lord to the point nga nadiri ka, nga nadidisplease siya. So this 2026, dapat hikitaan person, hikitaan kind of leader, hikitaan kind of parent nga may da fear of the Lord. Ikaw an person nga bahala nala mawara haimo tanan ayaw laan akon relationship ha Ginoo. Bahala nala ma-break ang tanan nga akon mga gine-expect ha life. Bahala nala diri ko ma-achieve ini nga success basta ha akon pag-minister nga dakan Lord, ha akon pag-cell group, ha akon pag-serve, diri ako mag-fail. This is the kind of elevated life that God wants us to have. He wants us to prioritize Him and His glory. This is a kind of life nga kundiin may naghatag ha imo hin trabaho, may nag-o-offer ha imo hin opportunity, hin trabaho, nahadlok ka nga karawton ini, kay bangin asya ini it makapag-lead ha imo. Nga diri ka nalugod makag-church. Nga diri ka nalugod makag-cell group. This is the kind of fear nga gintutukoy nga di And praise God mga bugto. Because when we fear the Lord, adin pinaka-amazing nga butang. When we fear the Lord, we lost the appetite to material success. Kapag may nakita na kind of fear, nawawarayan ka desire, mga kalibutanon, nga mga butang. Kay diri na asya it nakakapalipay haimo. Ang nakakapalipay na haimo, an imo service nga dakan Lord. Ang nakakapalipay na haimo, an mahimo mo, an mga ginpapahimo haimo ni Lord. Ngan I believe nga damo didiha aton ang sumakses nga mapalipay hi Lord ha 2025. Nainanamdam ka mo mga bugto. Yan ang 2025. Kadadamo ang 20. Yan ang 2025. Damo ang aton na himo nga naka-please nga dakan Lord. Hashtag sumakses tayo sa 2025. Because true success is faithfulness, integrity, and godly influence.
Ngan kita alam niyo. Nagkamay ada kita post-encounter. Ano, this is faithfulness. Damo ha aton mga ka-church nga di ano nga naging faithful mag-inatin ang post-encounter. Ibig sabihin, willing magpa-train, willing mag-grow, willing i-deny an iya flesh, ano, willing mag-live a life of integrity and a life that have a godly influence. Praise God, ano? Palakpakan natin na natin mga kabugtuan nga daha Ginoo nga mga sumakses this 2025. Praise God. Bugto, sumakses ka. Yak na yan yung masapit. Sumakses ka ha 2025. Praise God. Ano? Sumakses tayo. Kung may da ka man naaabat nga, nag-fail ako ng mga butang, diriton ungod bugto. Sumakses ka. The fact na adi ka tonight, sumakses ka. Kaya ano, ginpipili mo lagi hapon, maging faithful nga na kan Lord. Ginpipili mo an integrity. Waray na ako pakialam kung ano't mga tatanggalon ha ako ni Lord as long as I will remain in His presence. That is integrity. Waray na ako pakialam kung mauubos ita akong kwarta as long as nagsisell group ako because this makes me someone who has a godly influence. Diba? Doesn't matter kung ano na akong mga igsa-sacrifice. This is a success for us. And in 2026, ano mga bugto? Let us order our priorities. Ibig sabihin, no, God first, others second, and self last. Ano? Ayan. So again, ano, step up in fear of the Lord. Next, step up in guarding your life. This is the most important. Ano? Pero may himulay ni naton kung tapos na kita 1, 2, 3, ano? Step up in guarding your life. Na ano nga di? Corrupt people walk a thorny, treacherous road. Whoever values life will avoid it. Ayan. Ibig sabihin mga bugtuhan, no? Avoid that thorny path. Ibig sabihin, protect your heart, mind, and relationships this new year. Mga bugto. Ang pag-guardan imo life, diri iton nga nag-i-isolate ka. Di ba? Kasi nga, diri na ako kay mga toxic kasi mga people nga to. Di ba? Gabay na lang ako mag-stay nga di habalay. Diri po iton ansya ang pag-guardan imo life, ano? Ang pag-guardan imo life, ibig sabihin, protect your heart. Protect your mind and protect the kind of relationships nga may da ka. Protect yourself from something nga makaka-harm haimo ngan makakapawara han calling nga may da hi Lord para haimo. Stepping up requires discipline and vigilance. Kung karoyag natin mag-level up, nagre-require hiya discipline. Ibig sabihin, ano, diri ka mahibabaro pag-guard or pag-protecthan imo life kapag waray ka discipline. Example, when it comes to temptation, diri mo kakayanan nga protektahan an imo kalugaringon kapag diri ka disciplined ha imo prayer life. When it comes to trials and problems, diri mo makakayanan ang mga problema nga naabot ha imo kung diri ka disciplined when it comes to reading your Bible. Reading the word and instruction of the Lord. So mga bugto, you know what? Kung ano an aton mga nagiging response ha mga situation nga naabot ha aton, ginre-reveal nga da kung ano nga kind of mga butang an imo ginihinimo in private. Discipline is something that is not seen. Ang discipline, ang pagdiscipline ha kalugaringon, it is something na diri nakikitahan iba. Nasasyak na lahira, hala, daw naman mo abs. Hala, macho ka naman, di ba? Diri nira nakikita nga everyday, nag-aalsa ka, di ba? Nag-e-exercise ka, nagmamata ka temprano para mag-walking, mag-jogging, diri to nira nakikita. Nakikita nira nga, kamadasig man gimo, nakakag-cell group ka, nagko-consolidate ka, an ira nakikitan, an imo kadasig,
Pero diri na rin nakikitan nga behind hiton tanan, ani mo prayer, ani mo mga pagtangis, ani mo pagbabad nga daha Ginoo, ginihimo ito ni mga tanan. That is why mga bugtohan, no? To protect yourself this 2026, you need discipline. You must protect your heart by claiming the promises of God. Ano? You must protect your mind by feeding your mind with the Word of God. Renew your mind. Ngayon, puno iton, han mga pulong han Ginoo. Ngayon, you must protect your relationship by choosing people. Hikita as Christians, ano? Diri kita choosy when it comes to pakigharampang, pakig-connect, ano, pakig-communicate. Kay dapat hikita ang tao nga, we welcome everyone. Ano, we share Jesus to everyone. We share the love of Christ to everyone. Pero in the same way, we are people who knows how to put boundaries. Diri tanan nga tawo dapat gimpapasulod mo hayo balay. Diri tanan nga tawo dapat gintatagan mo hin panahon. Diri tanan nga tawo ginaalaw nimo nga maka-enter haimo kasing-kasing. We must protect ourselves from dangerous relationships. Mga bugto, maaram baka mo. Most of the time, nag-fail kita. Not because weak kita. Not because diri kita skillful, diri kita talented, but because we allow people to come into our lives. People who will come to steal, to kill, and to destroy. We're not saying, hala, kuwan inihiya kaaway. Dili kita ito nasugad. We must have the wisdom. We must have the discernment. Hinula bait akon dapat ginaalaw. Maski nga ni mga bugto pagpapasulod, mas kilahino ha iyo balay. Careful with that. Kay diri ka maaram kung ano ito gindadara nga spirit. Di ka maaram yung pipinanmutang na ito. Di mga strangers. Kilala, labi na kung gimpapakaturog mo. Di ba? Kaya nga ni aton mga balayliwat, ginproprotektahan natin in prayer, ginsisilyohan natin, ginkakast out natin it mga spirits nga dapat diri nga nagdudwell. Kaya mga bugtuhan, this 2026, we must step up in discipline and vigilance. Pagbantay. Disiplinaha an imo kalugaringon, kay diri ka mahibabaro, pag-guard han imo kalugaringon without discipline. Without discipline, without prayer life, without Bible reading, without devotion. Nga dakan Lord, makuri mga bugto. Makuri kumalaban ha temptasyon. Diri naton kaya. Diri naton kaya. Our flesh is weak. Malak sila kita mag-give in. Kaya this 2026, let us avoid shortcuts. Ano ba ito nga mga shortcuts nga imo ginaagian yan na bugto? Waray na kasi ako iba nga pagpipilian ininala. Asya kasi an mas malaksi. Asya kasi an mas madali. An mas masayon. Diri na ako hini makukurian pa. Diba? Asya ito na natin mga ginihimo. Kunhain an mas malaksi. Shortcut. Sometimes, ginihimo ini naton nga mga shortcuts. Sige nala. Ininala kay masayon. Pero, dangerous. Harmful para haaton. Temptations and harmful patterns that takes away your higher calling. Mga bugto, paarap baka mo. Ang calling ni Lord, nagre-require hiya hin sacrifice. Kay before ka mag-respond hiton nga calling, may da ka need ig-surrender. And sometimes, iton nga mga butang, iton ang mga harmful patterns nga imo mga ginihini mo. Ano ba iton mga bugto nga imo mga routine yan na? Nga ginhinimo nimo this 2025. Iton nga, every time ginihimo mo iton nga routine, di da ka na give in, hakaaway.
Dida ka na give in ha temptation. Ano ba ito na imo mga ginihini mo nga mga pattern hano? Nga every time ginihimo mo iton, dida ka nagiging maluya. Dida ka na di-discourage, dida ka nagda-doubt, dida ka na kukurian na pag-connect, pag-simba, dida ka na kukurian pag-attend sa cell group. Kasi these are patterns na gusto natin paghinimoon always kay naging comfort zone na natin hiya. Pero harmful nga yan hiya para haaton spiritual walk nga dakan Lord. Kaya let us avoid these patterns that takes away our higher calling. Mga bugto. Kapag diri kita maaram mag-set-in boundaries, it's like opening a door to someone, bagat may nagtuktok kayo balay, tas ginabri mo, kilala mo ini nga tao, noon iniha iyo place nga para pangawat. Tas sa maring kaya, uy, ano na, tara, sulod nga di, may dadi di pagkaon, kaon inom tubig. Bugto, you just allowed someone who is dangerous to enter your home. Bagan sugad hiton. Kapag diri mo ginproprotektahan iti mo kalugarin. Bagat maaram ka na nga, this kind of people, ini nga tao, pag pasudlon mo ini, pag igalaw mo hiya, mag-enter ha imo boundary, may dahiya harm nga dara. Ngayon, I know, nga katanan kita, maaram kung ano itod nga mga temptation, ano itod, or hirahino itod, ano itod nga mga bagay, nga kailangan butangan na naton hinbakod to protect ourselves. This 2026, let us model self-control to our children and our youth, our cell group members. Let us model self-control. Let us model discipline. Mga bugto, nagtitikang ini haaton. We cannot expect our young generations to rise up kung kita mismo diri pa naton kaya i-level up. An aton pangalagad ha Ginoo. Kaya ano importante mag-set-in boundaries? It's not restrictions. Diri kahiton ginbibinawalan, ginpipinugnan. No. Boundaries aren't restrictions. They are protections for a higher life. Nakukurian kita makalaya. Nakukurian kita mag-elevate. Nakukurian kita, mga bugto, you know what? Nag-2022, 2023, 2024, 2025. Parehas lang ang situation. Down ha 2022, down ha 2023, down ha 2024, down ha 2025. Ma-enter na ang 2026. Down ka lagi hapon. Why? Because you are not setting boundaries. You are not disciplining yourself. Nadiri ka maka-alpas. Ikaw la mismo ang naghihimo liwathin choices to live a life nga pera na ka years ang naglabay, down ka lagi hapon. Unless you are willing to surrender, unless you are willing to let go, unless you are not willing to level up, matatapos lagi hapon next year. Bahin ako lagi apit mag-preach sa 31, bangin itim na aabat, down lagi hapon ha 2026. And let's not allow that bugto. Ayaw tugot nga matatapos ang 2025 nga Lord, waray na ba ako hini kagawasan? Kailangan makarelease na ako hini, makalaya na ako hini, diri ko karuyag sayangon and another year dwelling in the same situation that makes me down. And ano man na natin kailangan? Step 4, guard your life, set boundaries. Next, step up in training
the next generation. This is the most important, mga bugto. Nayakan nga diha verse 6. Direct your children onto the right path, and when they are older, they will not leave it. We must raise people who will carry your legacy. Mga bugto, for what purpose pa ba nga nagpapadayon ka? Self-gain? Self-comfort? Or mga selfish desire? Ansya pa ba ang rason kung kay ano adi kaya na? Ansya lagihap ba ang rason kung kay ano nagpapadayon ka? Bagat kailangan mo lang comfort ka nga, Lord. Kailangan ko love ni Lord. Kailangan ko forgiveness ni Lord. Kinahanglan ko attention ni Lord. Kinahanglan ko. Asya labagya pa ni mo purpose. Pag kinadi. Dapat iba na bugto. Dapat an imo desire nga magkamay-ada na someone who will carry your legacy. The question is, ano ba ito na kind of legacy that we are building? Ano ba ito ngayon mo karuyag pamana? Ano ba ito na karuyag ni mo makita mga people around you? Because maaram ba ka mo mga bugto? The ultimate step up is mentoring, guiding, and shaping the next generation. Mayayakan nimo nga nag-level up na ang imo life. Nga nag-step up ka na. Ultimate step up. Kapag nagme-mentor ka na, kapag nag-train ka na, kapag nag-guide ka na, ngahin kapag nag-shape ka na in life, mga next generation. Kapag diri mo pa ito naihimo, ibig sabihin, you are not leveling up. Bugto. Kapag ikaw lagihap and ni-encourage, ikaw lagihap and permi may problema, ikaw laan permi disappointed, permi discouraged, permi nagda-doubt, kapag ikaw lagihap until now, ang kikinomforthan imo leader, pero naka-years nga nagiinaten ka cell group, that means you are not leveling up on your faith to God. Kasi, mayayakan mo la nga nag-level up ka na kapag ikaw na ang nagtututdo. Nagigets niyo? Na-experience ko nga nag-level up na ako kay teacher na ako. Di rin ako student. Ibig sabihin, nag-elevate na akong life. Tama. Kay kung until now, nagiinis ko ilahon laghihap ako, waray laghihap ako may gintututduan, di rin ako successful as a teacher. Nagigets niyo? Ibig sabihin, an usa nga sign nga nag-level up ka, kay ikaw na yan na ang nagtututdo. Diri na ikaw ang nagpapatutdo. Pero may pero. Ano sa nga mentor, continue nga nagpapamentor. Ano sa nga teacher, continue nga nagli-learn. Ano sa nga guide, nagga-guide, tour guide, or ano? Ano man tawag? Ano sa nga guidance counselor, say, naging guide, continue nga nagpapaguide. The problem is, diri mo lagi hapon kaya mag-guide, mag-set an example, magtutdo, mag-model, because ikaw mismo, you are not willing. This is how important cell group is. This is how important your cell group leader is. Because they will train you up for you to become qualified. To level up yourself, you must qualify yourself. Kailangan willing ka maging qualified. Di kay kulang ako yung talent. God will sustain. God will provide. The question is, are you willing? Kasi di na kasi nagtitikang, So in 2026, bugto, ayaw kita tugot. Bagat diri ako titugot. Diri ako titugot nga. Hiati silin magkikinatuon, lagi pa ako nabalay pag dinanason ako pagsimbahan. Bagat ka makaarawod kan ati silin ora-ora. Kaya busy niya, kadadamot iya mga
gini-encourage nga pati ba naman ikaw magpipinadanas pera ka nakatuig. So, it's not bad, nga maka-feel ka naman in discouragement. It's not bad. Pero dapat may ginihimo ka nga da. Dapat gindadaop mo ang imo sarili. Ha imo mentor. Kung diri ka kaya bisitahon it imo cell group leader, chat, ati ako ba, pwede ba ako kumada? I need to talk to you. I am discouraged. I am doubting. I have this kind of feeling. Dapat hikita na mismo anadaop kay ikaw na iton an magaya ka na imo mga members nga kapag may problema ka, i-chat ako, daupa ako. Nga diri mo iton kaya himon kung ikaw mismo may nangyayari ha imo nga malain. Ginsisinekrito mo lagi hapon. Bugto. You might think that you are hiding, that no one knows about what you are doing. But your cell group leaders, our leaders in the church, they are not blind. They have discernments. They know what is happening in you. Bisan diri ka panagayakan. Kaya before the year ends, be brave enough to surrender, to confess, to let go nga da kan Lord. Waray ha imo magpipirit, but it's a decision to make. If you want an ultimate step up in 2026, be willing to be mentored, be willing to be guided, and desire to shape the next generation. Mga bugtos rin ko pa nga na iyo. An higher calling is not just personal. Kapag gintatawag ka ni Lord for a higher calling, diri itong para imula. It is for an eternal impact. Ibig sabihin, diri mo sa sarilihon. Pero asya ini an truth, mga bugto. The higher the level, the higher the challenge. Diba? Nagle-level up gihapon ang challenge. Kaya naman, makuri. May the pruning, may the purging, may the self-denial nga mangyayari. May the sacrificing nga mangyayari. Kaya, it's not easy mga bugto because you cannot step higher without growing deeper and deeper in God. Makuri bugto. You will decide. You will decide to take time to pray. You will decide to come to church maski inconvenient para imo. You will decide to obey. Han imo leader maski makuri para imo. You will sacrifice something. You will deny your flesh. You will deny your selfish desires. Kay makuri, mag-grow deeper kapag gusto mo la magsinagkaon. Kapag gusto mo la magle-level up, pero diri mo ginpapakusog ang imong foundation. Mga bagtahin this 2026, God is teaching us to grow deeper. Nga da iya paghigugma. Kasi without it, waray level up nga mangyayari. Mga bugto, ako na it magayakan. Binugasay na yung istorya. Kapag diri ka willing mag-grow, nga da kan Lord, diri mag-i-elevate it in my life. You might think, nagiging successful ka na hit mga botang nga imaging pupurso. But at the end of the day, you will experience emptiness, failure, frustrations. Apart from God, there are no successes. Apart from God, we are nothing. Apart from God, there is no joy, there is no fulfillment, there is no satisfaction. Waray nga to success bugto, waray nga to kalipay bugto. Maski paggaano ka maupay it imo na experience nga to. Unless you are willing to grow deeper in God, we will not level up. This 2026, there's only one thing that God wants us. Surrender.
Let go of the things that don't matter. Allow yourself to go deeper in God's love. That's it, mga bugto. That's the first step. First, Christ. Ano? Jesus first. And, ano anya kanya da? Teach the children in the way they should go. Mga bugto, let's talk about training. Ano? Let's talk about training. Malaksi na la. So, meron ka nga nga training. Train up mo ang child. This is not something nga mayakan ka. Anak, ayaw iton himua. Anak, sugarahin ni. Anak, pagsugarin. This is not something nga ginginaknan mo lahiya kung anon iya. Dapat himuon. Training means modeling. Ibig sabihin, train mo hiya by making him or her to follow what you are doing. Nagigets ninyo? Anak, pagbasahin book. Diriton magbabasa kung iya nakikita na imo, nagsisinelfon ka. Anak, ayaw hiton kaon. Kaon hadi nga gulay. Diriton niya makaon. Kung iya nakikitaan, manok imo ging kikinaon. Diri kaliwat na kaon gulay. Training means modeling. Ang mga nagtre-train ha gym, diri to nila makakapag-train han mga baguhan. Kapag hira mismo, diri maaram, diri trained. Nagigets niyo? Ibig sabihin ikita mismo anay ang mag-train. Ang ginyayakan nga daha Proverbs train up the child in the way he should go means pakita ahiya kung ano dapat. Why? Because maaram ba kamo ang mga little children, they have discernment. Diri mo hira mauuwat mga bugto. Diri mo hira mauuwat nga masarin ka. Pag-pray, pero diri hira nakita nga nag-pray. They have this kind of discernment nga diri ka maaram. Nakikita nira kung ano itimo ginihimo. They are mimicking. They are copying everything itimo pagtawa, itimo pagsayot, itimo paglakat, dawi ka kumaon, dawi ka kumapotit libro, everything. Ginkakapi nira. That is why this 2026, let us model. Let us allow ourselves, Lord, ako anay, make me qualified. Kay, diri kita pwede bugto mag-inuwat-uwat. Haatan cell group, diri tira pwede pag-inuwat-uwaton mga bugto. Diri ka pwede sa manang pag-journal, pag-devotion, simba, pag-kukumit. Kung ikaw mismo, diri mo ito nahihimo. Kay nakikitaan kung ano ang ungod. Maram ka mo kung anong pinaka-dangerous nga pwede nimo himoon as a parent? Magkamay-ada it iyo life. Magkamay-ada it iyo home. Hypocrisy. Maabot it time, your children will not trust you. We must desire, to live a life of integrity. And this year's, let us model godly living daily. Mga bugtong makuri, allow me to share my testimony, Yan ang year, daman aman mga new things. Diri mga materials. Daman naman new things. It was the first time nga nagkamay-ada worship session na naman family. It was the first time nga nag-cell group hiiyo Kuya Ricky. This year. It was the first time nga nagkamay-ada kami purposeful network gathering or network event. It was the first time haamon network nga nagkamay-ada mentoring parahan mga cell group leaders. Sugad na yun kadama naman mga leaders. Ngan it was this year nga nagdagdagan ang mga members han akon cell group. Praise God about it. Anay kay ginsurat ko nga di. Nadira ako magchinik. Ayan. And another thing, it was this year, liwat nga, kadadamo hanawon mga gin-consolidate. Yes, kadadamo. Hiyo Kuya Ricky, perminala ito, iaad to ako mga nagkikinapi. Oo, nagkikinapi. May mga gin-consolidate kami. This was an amazing journey for both of us. Haaman nga to, Damo naman mga first, and this year was the year kundiin naabot lang namon ang life nga waray na talaga para haamon. Para na talaga kan Lord. Bagat sugad, Ngan, you know what? This year, liwat ako, fully nakabalik ka work after giving birth, after mga anak. So, damo, mga transitions to transitions. Asyan mga nangyayari haamon, Ngahin,
maaram ba ka mo nga every time, nga, may da naka-assign, haamon mag-preach, mag-speak, mag-worship lead, kung ano pa man ito, nga mga ginahatag ni Lord, haamon nga mga buruhaton nga diha church. Diriya, smooth sailing nga nakikita niyo. Nga, hala, hiraati, nagsusugariya. Diriya sugaditon. Both of us must take necessary sacrifices. Every time nga may naka-assign naman, for example, yan ibig sabihin, may dahaamon, may magsasacrifice. Siyempre, may anak kami. Makakagets ka mo kung parents ka mo. May dahaamon kailangan mag-sacrifice. And you know what? Our hearts is just so full because of God's faithfulness. All throughout year, an aman na abat, God is faithful. Maram pa kamo kung kay ano ini naman ginihimotanan. Not because we are obliged to do. Not because napipiritan kami, not because we think, nga, pag himoni ni namon, mayayakan nga, okay kami. Not because of that, but because we think that this is the least we can do for what God has entrusted to us. Maram kami ito na feeling nga, Lord, gin-entrust mo kasi ini haamon. And what an honor it is, God. Ngahi kami ang imoging gagamit. So, of all of this, we just want to honor God in our lives, in our family, and we want the people around us to see what kind of life that God wants for us. A kind of life nga diri man blessed material blessings, a kind of life that is just fully surrendered and satisfied to God. What we have right now, the satisfaction, the kind of peace that we have right now, it's not because nga may mga na-experience kami nga mga mag-upay nga mga butang nga diha kalibutan. It's because may mga na-experience kami nga mga extraordinary things nga dakan Lord. Ngan maaram ba kamo, now that we have a baby, nga may na kami anak. All that we want is our child and our future children, to see kung paano ba talaga ang mag-follow kan Jesus. That they may be able to learn how to become a true disciple of Christ someday. As a parent, o sa lahat imo karuya ka imo anak. Maging fully surrendered it ira life nga dakan God. Because there's a kind of peace nga naabat nimo knowing nga imo anak aada kan Lord, di ba? Ngan so ganito nit aton na aabat as mga cell group leader. Kapag nagkikita naton nga nag-grow it aton cell group member nga dakan Lord, maaram kita nga secured na hira. Maaram kita nga nagkakamay ada ka, peace, nakakampanti ka, di ba? Ngayon, maaram pa ka mo mga bugto. Hini nga mga ginihima naman may dahini mga sacrifices. Like, may daos sa nga para tagan time nga mag-study ito sa ma-take over hiya. Hani ba nga baraton? And there are times nga, diri ko iyo ma-mention sa usa. Pero, every time nga may naka-appoint amon, mabugati amon. So, nagsasabot kami. Mano ba kamo, behind all of this, may da kami hiton pag-meeting, nagmi-meeting kami, duhala kami, nagawas kami kung may mabibili na nabibina, nagawas kami, nagmi-meeting kami. Nagmi-meeting kami kung ano't aman mga dapat himoon. Tas ano dapat itaman mga responses sa mga tao nga nakapaligid aman. And you know what? Han Pasko, ngayon yan ang New Year. Wari talaga kami may gin-prepare maski sliced bread. In short, wari pagkaon habalay. Our hearts, our minds are just so busy trying to please God before the year ends. Ngayon, diri ibig sabihin, nga wari kami preparation, wari kami festive set up, wari kami handa. It doesn't mean that we are not rejoicing. We are not joyful in this season. Our hearts are full, nga dakan Lord. Kanina nagtitinay sa ko, naalala ko inita naalala ko aman ginihini mo nga duha, naalala ko mga pag-inaram, pag-ginawas, mga times nga, hibibi, permi piraw, permi guol, permi adi agawas. Nare-remember ko kung paano si Lord mag-sustain, paano si Lord maging faithful. And you know what, mga bugto? This 2026, all that we want is to be used more by God. To find favor, in serving God. Ngayon, mga bugto,
Tonight, ano ba iton? Because I know nga may mga ginhimuliwat kamo nga mga necessary sacrifices, ano, para la ma-please si Lord. Para la mahatag kan Lord and glory. Pero ano ba iton nga mga karuyag nimo nga makita han tawo ha paligid nimo? Ano ba ito nga mga buta nga karuyag nimo makita han imo family, han imo mga kasangkayan, han imo bugto, han imo padis, ano ba ito mga kailangan nimo? Bugto, kung nakukurian ka how to live a life that pleases God, siguro it's time na to decide na mag-level up. Siguro it's time na to declare nga, Lord, magiging willing na ako. Bagat diri ko nakaruyag iglimit an akon kalugaringon, magiging willing na ako magpa-train, magiging willing na ako unahon ka hantanan. In 2026, Lord, I declare nga I will live a life fully surrendered to you because this is how to level up my living. This is a kind of elevated life that God wants us to have. Diri an elevated nga may kotse ka na, may balay ka na, not that, an elevated faith, ngayon elevated joy and peace nga nagtitikang lakan, Lord. Mga bugto, let us all stand, Tapusan ni naton nga service nga, grateful la ang naton mga kasing-kasing because God is faithful. Tapusan ni naton nga gabi, na may da kasing-kasing nga ready. Nga may da kasing-kasing nga humbled nga da kan Lord. Nga may da kasing-kasing nga nagdi-desire to fear God, to honor God. Nga nagdi-desire nga makagawas situation nga nakaka-down haaton. Mga bugto, the time is running, Diri kita masabot mag-aalas 12 na and it's 2026. But let's make the most of the remaining time that we have right now. Maski gaano ka maupay aton sulot nga daha atubangan han Ginoo, God desires for a heart that is beautiful. Ngan yan nga gabi bugto, ayaw tugot nga matatapos ini nga year. Nga diri lilimpyuhan ni Lord ang kasing-kasing ngayon hunahuna nga maida ka. Let us not go out hini nga place nga diri ready umatubang han buwas. And bugto, ayaw kita ka-excite han mga pagkaon nga naka-prepare. Ayaw kita ka-excite han mga festive setup nga ginandam naton para tapuon ang New Year. Right now, let us pause. Take your time, nga dakan Lord. And just allow yourself to be fully surrendered nga dakan Lord. Just pour your heart, bugto. Ano ba ito nga mga for the last time this 2025, mga gusto mo igyakan kan Lord, mga gusto mo i-let go, mga gusto mo i-surrender. Ano ba ito nga mga butang nga gusto mo ipagpasalamat? You are just grateful. You are just thankful han mga ginhimo ni Lord. Mga bugto, tonight, let us all desire to become a new vessel of new wine nga dakan, Lord. Hallelujah. Come on, church. Do not hesitate to come unto the altar of the Lord. This is your moment. This is your time. And God is not in a hurry. God is waiting for us patiently. And I believe, mga bugtohan, that all of us nagdi-desire nga, Lord, I want an elevated life. I don't want to remain the same in 2026. And this is the right time. Mga bugto,
kung gintatagan ka ni Lord in new beginning, do not repeat the same mistake. Let us not remain the same in 2026. Tonight, I encourage everyone to just surrender to God. Do not hesitate to cry out, to lay down. Because God is calling us not for the temporary things. He calls us to humility, to wisdom, to reverence, to discipline, and to faithful training. Ngayon, it's a decision to make, bugto. It's a decision to make tonight kung ano it magiging ikaw ha 2026. Where you are right now is your altar. Just pour your heart to God right now. Mga bugto, I know that it's not easy to let go. It's not easy to surrender. But God is preparing a new wine for you tonight. Allow God to move in your heart. Yes, Jesus. We allow you, God. We trust in your ways, Jesus. Make me a vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. God, pay me with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Let this be your prayer tonight. You will make Be willing to surrender. Jesus, Hear the song we surrender. I'll surrender. You will make him new ground. You will break him new ground. We'll let it go. We'll let it go. Make me whatever you want me to be. I came here with nothing but all you have given me. Jesus, make me wine out of me. Jesus, make me wine out of me. Oh Jesus, we believe, God, that greater are the things you have in store for us tonight, Jesus. Lord, diri kami matugot nga magawas kami hininga place, Lord. Nga waray may mangyayari amon mga kasing-kasing tonight, Ginoo. We allow you to move, Holy Spirit. Change our hearts, God. Just God. We don't want to stay the same in 2026, God. Lord, help us, Lord. Help us surrender, Jesus. We desire for more of you.
Lord, help us, Jesus. Help us to receive you, God. Cleanse our thoughts, God. Cleanse our hearts tonight, Jesus. Diri naman karuyag, Lord God, dadon. Hamasulod nga tuig, Panginoon, and mga baggages nga may da kami, Ginoo. We don't wanna bring our doubts, Lord God. We don't wanna bring our failures, Jesus. We don't wanna bring our disappointments anymore, God. We desire, God, freedom. Lord God, nasingkain mo mga pulong, Ginoo. That the old is gone and the new has come. We want to be the new creation that you want us to be, Panginoon. Help us not to commit the same mistake again. Train us, God. Guide us, Lord. Help us, Lord, how to become better. How to become qualified, Panginoon. We desire, God, to live a life that glorifies your name. We desire, Lord, to find favor in your eyes, Panginoon. We need your anointing. We need your presence. We need you to empower us, Jesus. We need you, Lord, to strengthen us, to encourage us, God, to give us hope, God. We need you, Lord God, to fill our hearts with joy, Jesus. Di rin na naman karuyag makaabad, Lord God, nga empty lang kami, permi, Panginoon. Di rin naman karuyag igdaw na naman mga kalugaringan, Lord. Di rin naman karuyag igdaw na naman worth, Jesus. We want to believe, Lord God, on what you have said in your words, that your ways are higher than our ways, God. And your thoughts are higher than our thoughts, Jesus. Help us to believe you, God. Help us to trust you, Jesus. Help us, Lord God, to claim that elevated life that you have prepared for us, God. Lord God, we desire to level up, Lord God. Help us, God, to step up, Jesus. Tonight, Lord, we just wanna come and allow you to humble our hearts, Jesus. Take away all the prides and self-reliance that we have, Lord God, in us, Panginoon. Tama na, Panginoon, and nagpipinanin kamot kami an amon na kalugaringon, Lord God. Tama na, Lord God, and kinsa-sacrifice namon, Lord God, and mga butang nga mas nagmamatter, Lord God. Just because we want to pursue success, Lord God, in this life. Tonight, Lord God, allow us, Ginoo, to take our time, Lord God, to lay down everything, Panginoon, nga diri nakaka-please sa imo, Panginoon. To surrender our hearts, to surrender ourselves, God. Lord God, we want to come out from this place anew, Panginoon. Tagi kami hinbago nga kasing-kasing. Tagi kami hinbago nga hunahuna, Panginoon. Tagi kami hinbago nga kusog, Lord. Tagi kami hinbago nga baglaom, Ginoo. And forgive us, Lord, for all the things that we have done in 2025, Lord God, nga diri maka-please sa imo, Lord. Pasaylua kami, Ginoohan, amon mga pag-disobey. Pasaylua kami, Lord, han amon paglinogaring, Panginoon. Pasaylua kami, Lord, han mga panahon, Panginoon, nga diri kami willing, Lord God, magpatutdo, Panginoon. Forgive us, Lord God.
for thinking, Lord God, na kaya naman na aman kalugaringon, Lord. Help us, Lord, to depend on you more, Jesus. Help us, Lord God, to celebrate your faithfulness, God. Tanggala, Panginoon, na naman mga desire, mga material, nga mga butang, mga kalibutanon, nga mga butang, Ginoo. And align our desires to your desires for us, Panginoon. Let your will be done in our lives, Jesus. We allow you, Lord God, to make room in our hearts, to make your dwelling, Panginoon. Thank you, Lord God, that you will help us grow in love nga dahain mo, Panginoon. Thank you, Lord God, that you will help us be rooted in your words, Panginoon. Tutdoi kami, Panginoon, kung ano dapat andalan nga amon tatahakon, Panginoon. Let your guidance be upon us, Panginoon. Because your word, Lord God, is a light to our path, Panginoon. Help us to desire more of you, God, this 2026, Panginoon. We want to build a lasting legacy, Panginoon, for the people around us to see, Panginoon, that this is the kind of life that you want for us, Ginoo. Lord, buligi kami nga. I-let go na initanan, Panginoon. We have enough, Lord God, of all the lies of the enemies, Panginoon. We have enough, Lord God, of all the desire nga diri nakakapli sa imo, Panginoon. Buligi kami nga makagawa sa mga relationship nga diri healthy pa. Buligi kami, Lord God, nga makapagdesisyon nga may the wise decision, Panginoon. Help us, Lord God. Teach us your ways, Lord God. Lead us, strengthen us, Lord God, and equip us, Panginoon. Lord God, we receive you tonight. Jesus, we receive you, Lord God. Thank you for making us a new vessel, Panginoon. Thank you for your new wine, Ginoo. We receive you. Receive you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We remain, Lord God, in the atmosphere of worship, Ginoo, as we receive your blessing tonight, Panginoon. Thank you so much. Hallelujah. Before we end our service, can we just speak blessing over our lives before we receive another chapter, Bugto? Before the new year comes, can we give some enough time to pray over our family, pray over your life, your ministry? Knowing the book of Numbers, before the Israelites reached, be destined to the promised land, the Lord gave words of blessing to His people. And it says, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord turn His face toward you and give you peace. And I believe, mga Bagtuan, these are the same words that we can declare over tonight as we receive the new year. Speak life and blessing and favor. I believe, mga Bagtuan, there are power aton mga words all together as a church. Let's utter praises and declaration over your spouse,
children, over the next generation of your family. I want you to lift your cell group in prayer right now. I want you to speak favor over the dead things sa imo kinabuhi. With this song, our hands are going to receive blessing before the 2026 comes in. Hallelujah. We present our request before you, God. Oh, Jesus. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious. The Lord turn His face toward you and give you. Sing that again. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you and make His face shine. Is going to be different for you, Bugto. I could see God preparing food for your new season. Hallelujah. We sing Amen. We speak these words over our family, over your children, over your career, over your life. Do not miss this chance, mga Bugtuan. Come on, miss it. May His favor be upon and 1,000 generations. Speak. Your family and your children and the children. Do not hesitate. The children, may His favor Next year's be upon you. next will be your breakthrough. Claim that. You claim it tonight. Ay pagtugot mo ko, dili mo iniyak no. And the children, may His favor Be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the Lift up your hands. children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside
Dios, ani mo Ginoo, presensya nga nakarawat namon Ginoo, habag nga tuig. Hallelujah, Jesus. Lord, gipapasalamatan ka namon Ginoo, hanamon Lord God, New Year Ginoo nga ato bangon Lord God nga kaupod ka. The same Ginoo nga service, masihigitan pa namon Ginoo ang service Ginoo nga kin-pour out nimo yan na ginawa amon. Thank you Jesus. Hallelujah nimo presensya nga nakarawat namon Lord God. Thank you Lord. Thank you Lord. Ikaw Ginoo ang mahimaya, Ginoo ang makinabuhihan, maabot Ginoo nga tuig. Thank you Jesus sa imo mga ginhimo Ginoo yanahan. Promise Ginoo nga imo Lord God kin resurrect Ginoo ang mga kasing-kasing Lord God nga nabuhi kami Ginoo through. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you so much Ginoo ang victorious Ginoo nga tuig nga maabot. Papasalamatan ka namon Ginoo ang gindadayaw. Oh Lord, hallelujah Jesus. In mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Thank you Father God. Bugto, thank you so much. Para na aton weekly announcement Bugto. So Bugto pero kita nga mag be updated han aton midweek service page every 7 p.m. po inihiya SFCA page and Bugto. Pero may nakita live yan na Bugto ha YouTube. Sunday celebration every Sunday 9 a.m. and Bible study every Saturday. Fridays, every Friday, 7 p.m. And please like and subscribe at Aton K Alpha SSU for the students and children's ministry every Sunday at 2 p.m. Ansya Labugto, Happy New Year po everyone! God bless po habang huli! See you again on Sunday.